Hello, welcome back to my YouTube channel SK Vlogs. Pinnya bos menang tum hana paklang ponik po. Lagi ilikar biasa cujun cuklem. Kosong si klem ima lagi ni kuntunon kunturiar rosi dulu. Dan hopunin tum non duan bu ipo. Tapi lang teh gitu kosong si itu nanya menang nang di tum hang hana paklang pon po. Lain non lagi. Pinap cujun jadim kunturi lo lagi. Dah no adim ke. Kenal bang Parla lo. Ya, kenapa tak ada tinggi pulau ya? Karena kalau putang non pen putang deh pen kesang renti deh ya. Mana sabar lo putang non parke. Nah no laga non itu nang feh gitu ya acek lo laga. Lain no. Ya putang poniko. Tapi itu kita menyamar itu hantu no. Napakang poniko lapen labang ke. Hamren non itu non so ipo. Hah? Lang the bang smart ang kecil lo, pamo bang ke phun charge sabida nampak ang ton pen nampak lang bunda der lo, senon smart nangan lo, nang itu han nampak lang po, lang dunik non. No lang the ke, non smart tangan lo, ya, pompe smart saya bang kam kem lo mas nampak lang apor der lo, mana, lang the ahi, terus semara lang the itu lo. Nah, no, potong. Lahan lo. Naga saing hem lo. Kamu sana kayak hamren lo. Hamren lo.